Good evening, Madam Kuramjari. Notice window na nimit kudingi puduna laksaba notice dialog ta ngasi so anong topic ama miyam gidamak ta khana nawi da pujari ba ngasi gi topic asi maming di koi Manipur's problem can be solved through constitutional means justice Gavai na fundo ki ba wafam madu da ni ngasi miyam gidamak ta khana na ba pujari ba se ngasi khana ba topic asi gidamak koi studio da sarung yabina ngun election le biri ba koi kai khumajara ba koi panelist sing sakta bi tanja do jage ahan buda ek nakan da fambi ba kai khumajara ba pabung senior advocate KHAIDEM mani former acting chairperson Manipur Human Rights Commission pabung suta moksari ugani subada koi gi wazana NABAKISHORE retired IAS wajabu suta moksari aduga ahum subada fambi ba pabung P SONAMANI socio political commentator pabung suta moksari koi pabung koi gi yam sum koi gi nak ba thodok sing manung da koi gi Supreme Court ki justice Gavai na fundo ni ba wafam asigi khare mamang oina chief justice obiram ba Gavai central judge na fundo ki wafam adi koi gi Supreme Court na full da chalaga thabuk tawba ngamloi koi kai gum to minsam to lai ta tari koi solution purok na roi matang se mai fundo ki ba madugi pathang tarak ba koi gi amuk biar Gavai chief justice sina muksu Supreme Court ki justice sina amuk phong wafam jiga ani si kamai yeng bi bo hobugi first round gina thambi yam chumi sidi justice Gavai na aduga sandrajut na kana na haiba khakta sunate moina haiba su chumi aikoi ni su hana de gi hai rule of law adigi constitution ki makhada wayan sasun tawgadam na wayan sasun tawba haibise governance tawba haibise law gi makhada tawgadam na law gi rule amigi makhada tawgadabani madu kawi rule of law se kalai dam based tawra akoi gi oina hairaga constitution of India asida tawra aduna laipak ki wayan sasun tawbase pillar ahum changi yanan bada miyam gi mihu legislature haibama MLAs and MPs and toripse then executive haidana popular government chief minister na lusingba council of ministers and laiba plus moibu mateng pangnaba bureaucrat IAS IPS and laiba asina executive ni executive mapungdi popular ministry duni adudagi amo ani sigi thabukta aran ahui tawrakpada wayan bichar tongna ba aran ba ahen makakhat pa awat pa mention ba tongna na bagi tamukta judiciary haidana ahum sileba halo zaman khoi ge Manipur ge yanga di legislature se leitre suspended animation da leigare aduga akoina problem oripsi legislature kanbada akoi da laire haitarsu yai condition amata yaude chahi kunmanga sugadabani India gi citizen oigadabani aduga angaubo oiroidabani se khaktani aidama graduate oigadabani public service adu tawrakadabani aduga sigi magi knowledge da suam leigadabani haidana examination ama pass tawba for example China gumada politics yauriba ruling class ta lakaduri singche chahi amagi class ama train tawebako goigi oza singsu bachelor of education na idana train tawriba sumaina basic knowledge le na ba adugo mamta yaude legislature di aduna sanchen na hajo praja gi miyut ni haibani ne chowkidar ama thage ke chu sa yon ba ma thage ke chu yahan ba adum legislature asida machina mong ta da baduna soira kadurin then executive moi mam degi manung degi majority party or parties mam ge apun bagi leader the chief minister or council minister Manipur Daharaga chief minister amasung ada 11 minister leipse sila kadaba moi sisu zaigi legislature malakte khalak panena lai haitabu yai amatowe moi gi di khatang pabamna council minister secretary na lusingba under secretary baba bureaucrat and leriba mam se bureaucrat lere haitabu yadre aida IAS aduga MCS IPS aduga MPS
kumanga to rani ama khai clerk sing dona mo ra ga su ko khar khar sau ba sing che asi bureaucrat na bureaucrat magna mateng pangdra ga di chumne gi legislature marakte gi khalakpa kaisu khangjada ba sing adudagi khalakpa aduna sason pairaga mongta da bu oidori ne ba aduna public ki miyam gi oiba representative na sembo oibanina sukang khangdra sumyanu thagal abadi lodaba yadi da moidu guide tonana ba bureaucrat official haiduna leirimna no bureaucrat che yamaru oiba pot amo aba tawgadi moi marum da leiba bureaucrat che mantri mandol sing dana mang tharaga moin everything tawba ada minister sing dana puktel sengna aya IS IPS leriba bureaucrat sing che phajana chizna ragadi afaba muksu oiba yaba ada ngamin ne dana power de mantri mandol paire do asomne di khanni ba IS mayam ne di ai minister sin tawri se soire na haibe da moisu paile da bi mongdal hen ma pot ama ada mi sap tawre popular ministry da lai haita ba yai but moibu ngak chenge to di IS IPS na ngak chenge ni sima then third ta hom subagi se judiciary di haita ba yadre lo khangda ba amatana oibe yadre at least minimum qualification che LLB oira dawni ukin oiriba judge oiriba supreme court gi na municipal magistrate municipal magistrate court powda leribsa LLB pass toraba ukil oirama ba khatta to orchu oirama ba adu marakta gi loin khandorimni aduna biren ben sarise bar sinu ukin mayamni masina mamani aduga ben sina machani ba ukil ma ke marakta gi ne thori ipse chief justice of India chief justice of high court judges mayam magistrate mayam che bar gi thorak pana ba aduna bana mama gi role aduga ben sina macha gi role sumaina lebu sida om si changmu sida hujik laiba question sida laga koi gi Manipur problem se can be solved through constitution means masidi changme da chani han chungharbani tawdabi wani constitutional means hana ekoi ki popular ministry leiba kanda constitutional means amata tawdreba mana list ohumle 7 schedule list 1 union list ni union government gini list 2 state gini state government gini list 3 concurrent animal ne togodam ne che India gi gumma pibam che di center na khare hen namna sijine concurrent che aduga state na su sijina da ya de habitability state na su sijine aduna state list si da leiriba entry number 1 digina tang leiriba si maru na ko gi law and order state government gi sovereign power ni magi limited jurisdiction state ki jurisdiction sida supreme court na haib se state has its own jurisdiction asida sovereign power si laya adu sina gadar me ba aduna adu sina ruba kanda apaba sason si lakani apaba sason la abudi ko ge hojik tawriba situation sigum masidi yara ro chung masidi control tawrana ba adu sina ge ba adu sina ge ta banina mayamna ko ge nai ge kanoda pillar mari suba haitare ko media gi se print and electronic media si mateng loraga sarkar da hane gi minister na council of minister na aro pa kanon legislature sing na to ning ma sing do si tawde si tawro sumain tawgadam ni tawrodabani hai na mama ko ne criticism pdip se tawrup to begina ba rule of law do ngak ta ba constitution do ngak ta ba MLA ge mathobu Kongban tawba JCP court pa si MLA gi mathora na sai de ro marum pang khara khane ba MLA gi matho si ba ai di prasa ge amna ba ai asa pot ye li jai ai ma se pon se chup taw ge ni ka chi MLA ni ai khoi si da khane rip se yam thin ge na khala ba kalmai to ra ga Manipur program je solve taw ni kalmai to ga Canada Assembly da kone kamai puthokani adu sarkar da kamai ya hangani adu sarkar pairi baduna ai koi makok ta kamai ya hangani haiba adu ge ideas wakalon adu basic norms sing ado leibetu puthoyar ga solve tona bo hona ba adu ge mute oibado adu bune ba kone haiba legislature se adu ge marukta gi popular ministry se adu ogedam na ba ai koi ge de popular ministry haraga Pasa chaba tanaba adadagi magi bribery adadagi chaubinism adadagi mai mini adadagi happy gano mantri ga awisibu
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏꯇ ꯇꯧꯔꯗꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯈꯤꯇ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯃꯥ ꯁꯦꯟ ꯆꯥꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯆꯥꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯥꯛ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗꯪ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯒꯚꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ 100% ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯂꯔꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯤꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯈꯪꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯔ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯊꯝꯃꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ MLA ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯗꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯔ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯇꯨ CM ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤ ꯂꯣ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯖꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯤꯡꯗꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯅꯨꯡꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯦ ꯃꯥ ꯂꯥꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯇꯧꯅꯤꯁꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯚꯦꯇꯤꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯈꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅ ꯊꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯕꯤꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯗꯤꯁꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯆꯪꯏ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MLA ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥ 3ꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯂꯣ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯎꯀꯤꯜꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ IAS IPSꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯉꯤꯕꯁꯦ ꯎꯀꯤꯜꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯎꯀꯤꯜꯁꯨ ꯁꯤꯟꯐꯝꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯦꯅꯥꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯨ ꯂꯣ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯃꯣ ꯑꯣꯏꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯅꯨꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯅꯦꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯨꯝꯕꯗꯅ ꯌꯦꯠꯇ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯏꯖ ꯑꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯖꯨꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯃꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯂꯣ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯒꯚꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯦꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ
लाख सनिंग बसी कोई ओजा नौ किसको तो लाख सके निश्चय होगी क्वेश्चन से ना कोई जस्टिस बियर गवाई ना फोंदो ले वाफम मसी गमरी ले ना मान फों मखा ताना फोंदो के बदाई कोई की हुजूर ले बा सिदा कोई गवर्नर अमदी चीफ सेक्रेटरी लोना अदर ऑफिशियल सिंह मतेंग पांगनगदी हेन थुनसु थबक तौबा इस लाख नॉर्मल से लाख की मतंग से हेन ngमगनी वाफम जो फोंदोली थमनुबे गसिगी टॉपिक सिगा अखोगी मानो फोंदोली वाफम सिगा निसि तुना कमाइना येंबे फर्स्ट राउंड में थंबी माना फोंदो वाफम सिबुदी मसे ककनुया लेते अदरा कोई याम जो हाइग्रे मी अतैया सो हाइवे याबने मणिपुर की लेबर प्रॉब्लम सिंसे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क मनुंगा मसे सॉल्व तौबी यायना यामना जनरल होबो वाफमनी आदा माना है मणिपुर के प्रॉब्लम से हजी हाइब तारगदी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सिने अते एदे प्रॉब्लम से मैमना लेतबदि नते अदुबो हेना इखोइना कंसर्न ओरदि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज जो हाई तंगे जेंगवेदि आइदि कुकी गा मैते गा कॉन्फ्लिक्ट तौवे हैबसे आइदि यानिंगदबनी आइदि कमन ओइबा मैते प्रजा सिंगसु कछु कॉन्फ्लिक्ट से याउदे आ कुकी गिसु कमन ओइबा सिंग याउदे मोय खुलाई पाइबा मसेन खरा सुम तौनजबे वानी हरिबा अखोना लाना मैते कुकी कॉन्फ्लिक्ट नेदना मसे पाउथोकपै वानी मैते गी थमोय नुदा कुकी चम चम प्रजा सिंग द लेबा नुसीबदो हंथाब नत्ते इन द सेम वे कुकी सिंगसु मैते गी कमन ओइबा चम मिसम अमदा नुसीबदो मांगबो नत्ते हना दमाय तौनाय हाइजगे अदुगा अखोना हेना पामदी प्रॉब्लम से सॉल्व तौनबगी लंबी पुथोकपा प्रॉब्लम से कोई करे सही यानी फाजलगदोरे कोई हाईएस्ट कोर्ट की जज तरुक लापीबा मणिपुर दा विजिट तौदना मागी मरुओबा सुप्रीम कोर्ट की थबक अचिनबा कया लेरबसु जज थबक चिनजग्रबा मसिगी नोमदा मखोयना पाइखलिबा केस याम रोपोनी अदोको मणिपुर की थोइबा इरांग मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट से यामना मरुओबनी हैदना हाईएस्ट कोर्ट की मखोय तरुक लापीदना नुमिनी लेबीदना दमाय तौना रिलीफ कैंप चतना खोतना मखोयना रिलीफ कैंप लेबा मिसु नखोय वागनो नखोय नोम नत्रगा नोमदी नखोयगे नयुमदा नकै हलकनी अदिगी मणिपुर प्रजादसु मोय इंश्योरेंस पिरमी हैना हाइबे हाइबा प्रॉब्लम से याम थोना मसे सॉल्व तौगनी नॉर्मल से हंजिलकनी का हैना मखोयना हाइबी बसे अखोयगेदी लाइबक फबनी हैना ए दमाय तौ थमजगे अदुगा हौजिकी मांगचाना हाइबा चीफ सेक्रेटरी अदगी गवर्नर ना याम थबक तौरगदी फजन तौरगदी प्रॉब्लम से सॉल्व तौबद मतेंग पांगनी हाइबदसु सुम सुमी अदुबो मदो प्रॉब्लम से अखोयना यामना कुपना येंसिनबा तारगदी चीफ सेक्रेटरी गवर्नर की मखोई की कैपेसिटी की वांगद लेबा अचौब प्रॉब्लम ने हरिबा भारत सरकार नतना मसी की प्रॉब्लम से सॉल्व तौबदा चीफ सेक्रेटरी गवर्नर ना मखोई थबक पांगथोक गमनते चीफ सेक्रेटरी गवर्नर सिदी हजिकी अमरमदा हाइबदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिशनरी मनी खुदलाई मनी मखोइना हाइरक थबक सिंदो पांगथोकपै वानी कसागे ब्यूरोक्रेसी से इन ए वे इट इज अ गवर्नमेंट मिशनरी नेरिबो इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी इंक्लूडिंग गवर्नर कइना गवर्नर से कोइना गांगे मकोई मागे इंडिपेंडेंट होइबा पावर्स एंड फंक्शन करीमता लेते रेगुलर होइबा पॉपुलर मिनिस्ट्री लई मतमदसु रेगुलर गवर्नमेंट की गवर्नर के पेरिबा फंक्शन से यामना लिमिटेड होय कॉन्स्टिट्यूशन पेजे इन द सेम वे हजिक प्रेसिडेंट रूल से गवर्नर की ममिंगदा अदुम थबक चलाइबे वानी अदुगा अदुबो एडमिनिस्ट्रेशन की मरोबा गसिगी डिसीजन लौगदोइदी भारत सरकार ने हरिबा भारत सरकार ने यादव थबा अमदा गवर्नर तौबो ngamde चीफ सेक्रेटरी ने तौबो ngamde अदुना कोइगे जस्टिस गवाइना गवर्नर अमसुंग चीफ सेक्रेटरी दा थबक फजन तौननबा पीबी हाइसुम एडवाइस पीबी बसिबदि आई फैयेना सुम लौजगेको अदुगा हेना मरोबदि अखोइना सिगी प्लेटफॉर्म सिरजु कोई खनग्रबा
ongoing conflict se solve tongna nabagi constitutional means haisida constitution yaba tabona so hariba rule of law chanaba lamam oina naba ahamadu khonaba tai hariba rule of law se kana goma khara na hai tampak tadi khara legum tawi aduga chingdari rule of law se leite ada rule of law ai se kaino rule of law haidi ain chanaba hai tare leibak sina semibal ain sing ngak na chatpa citizen singna ngak na sapai de ga sai tawona kudawona haigida nasai traffic rule da left chalo hare khoi right chalo de rule of law kai doini aduna certain kind of rule na law na ai khoi bo phanaba ge damakta some certain kari haini si taw na hairi hariba kudamona habada ai khoi license yogdana arms pura pai ga satpe yade madu satpa targa de license pai daba authorized tawdaba mi mana nongmai pura ga satpa mase arms eki makhada illegal ni aduna madu rule of law do in the kawi in the same way yate yam laigre ai so khudam bi bai wane hariba are manipur gi hojike ongoing conflicts ki context di sing laiba suutoriba kambu singsina pairiba nongoi singse makhogi sugi agreement gi matawinadi haiba nongoi singse designated KM da laiba arms ki mal khana doda under lock and key mado Assam rifle gi mehu jawba Manipur gi IGPM yawba makhogi sugi singete yawba mi singduna sol amam paina raga ama su hangdokpa yadaba ama su hangdokpa yadaba hangdoke raga de makoi ahumak present oiba taba mado agreement do yawri bani haribe agreement se sugi signatory singna hojik inbra indabra masi indraga di rule of law do chanadre aduna rule of law do chanadre me ma khulai do freely pai raga chale aikoigi atopa community amada anytime makoi sinabagi adugi chance leire aduna ne aikoina governor da amasung central government da amuka na aikoina tawdaba yade na hainini bisi kaino habada suda leire mi singse machine pai ba arm singse either makhoigi designated KM da maram chunna mase under law and key da thambiro natragana su agreement su extend tawdrabnina amaramdadi makoina arms pai ne salipse su na cover tawdrabnina su gi tam expire hoigre adu boidi su gi tam expire hora matungda makoi moi su na moi binding hoigre adu makogi pariba khulai singsi illegal arms hoira masi surrender tawhanba daka lai adam masi surrender tawbusida akoige constitution le yaba means khara sinakta yaro means adi kariguma khoi yama pisuko phuloi ba monda matam pidana makoi se kari hani masi homi gi hafta mai manungda surrender taw natra boidi akhoi crack down tawni natra boidi akhoi action laurani we may even use force sina bai se constitutional ge piba means da adum yawi aidana interpret tawbusu yai hariba kodam oina habida hoji Chhattisgarh da next slide ki mathakta ngasi nini humigi mamang da bharat sarkar gi sipai sing Chhattisgarh gi sipai sing na combine tawduna mi kuntra hale hariba se last week da mi kuntra hat pase amaram de mi ri yoga de masi violence ni aduna masi illegal oyana koi kana gon so highway hariba adugo bharat sarkar gi point of view da gi yoga de masi khoi leba sida peace thamna bagi damakta leba sida shanti hanjelangna bagi damakta hariba adan balami da sakhiba mi singse masi makhoi bo eliminate tawba masi tawdaba yaktaba ad makhoi na budi masi encounter da sibni adana da mai on show puthorokani aiko na eliminate tawi tawna ba aiko plan tawi hai budi yaro hariba aduna adabu prima facie aiko na yengda di elimination gi kaino ma khongthang amane hariba
हजिक 2026 की मार्च की तारीख 19 फाउबदा छत्तीसगढ़ से नेक्स्ट स्लाइड फ्री होहनगनी है हारिबा नेक्स्ट स्लाइड फ्री होहन बजे मखोय पीसफुल होइबा मौंगदा खुलाई सरेंडर तौबा नत्रगा मी सरेंडर तौबसे लोइना ngamaroy खंदना मखोय से elimination की प्रोसेस फ्रॉम द कोइना संथबो खुदा थाव पाखत पोई मदो illegal oibra oidabra aidodi hayeng interpretation da lere adabo bharat sarkar gi panthong di peace ni adu Chhattisgarh si toraga de why not in Manipur, why not in the hills of Manipur koina khulai paraga manam leitana haiba khulai shu sinaraga illegal activities da makhoge separate administration tanabagi damakta khulai paraga khulai du mateng lawaga कोई सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की हनबा मैतई की वॉलंटियर की हनब तौरगदी मधु करम मौंग रेस्पॉन्ड तौगदगे करम मौंग कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रेस्पॉन्ड तौगदगे से भारत सरकार ने वसे खंथब मतम होय मधु खंथदना अदुम यादना सुम चथदना रबोयदि अखोगी पीसे सही तारा हम कोलमदी मणिपुर दा हंजिल ओयना ए अहामे राव से थमसगे नुंगाइजै खै ओजासिं अमदि पाबुंगनसु फजरबा टॉपिक सिंग मरि लेनाबा फजरबा वाफम सिंग थंबेरि अदु अहुम खैगी ngasiगी अहुम सुबा पैनलिस्ट ओने फंबेरिबा पाबुंग सोनामनि द मुलाक्सगे पाबुंग खैगी हुजु हुजु लेरिबा इशू असिदा खैगी सही अनि फाजिल लकदरे खैगी इरांग असे अदु हुजु फावदा खैगी सेंट्रल गवर्नमेंट अमदि स्टेट गवर्नमेंट ना हुजु फावदा सोल्यूशन अदु पुरपं ngамदना लेइबसे मसी मतांगदि कमाइना येंबे मंगांगचा थागतचै ngasi ebe numit sei dong labuk yamna phawa numit ama thoi Manipur media manumda yam harauji ai yam labuk pai habata former chairman of the Human Rights Commission senior advocate KHAIDEM mani sapamadi yamna maru iba thodokpa state ke highest post pai bi first chief secretary Manipuri digi ihan han thokpa Manipur digi oiba o Nabakishore ikai kunami oi makoi ani gumba सिगे सकनाय रब मालेम द अनि गी मरक्ताई गुमा ए ट्रिपल मैन ओइबे इन ngasi को बिरक पसे ai लेवल फरि मैम पुन पे थाग चरिया यंबिउ रूल ऑफ लॉ अमदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रोल स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय द गवर्नर फला फसन तकपी की ai तम जहोरी ai ने सकतक शेयर खतम तौजके ngasi प्रेसिडेंट रूल से लाया प्रेसिडेंट रूल से लाक्तरी ममंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समनरगा कोई हाइड एंड सीक गेम अमा यम कन तौरमी चिंग द लेबा ना सम हाइब तागी गृह मंत्री होम मिनिस्टर ना आई चिंगी इश्यूज अचोब तारबने आई ओन मसे हैंडल तौगे मणिपुर चीफ मिनिस्टर नंग तमदिगे से नंग हैंडल तो मकोई दी ट्वेन सरकार ने बीजेपी पान बनिन बीजेपी सरकार जो तो निंग द बनिना जारी न मोहने रमी अतब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सी हैज टोटली फेल्ड करियोन हाइबिंग ngasi wakhan jengbiu ngasi chahi ni sujale almost what tangible action you have initiated ungtan khan jengshi ngasi chahi ni phaning phabang se torpatan jada akoi the mang riba valley de leiba akoi sub kilometer 35 trak tukche man musiga sarang de pullaga thammadung na koi fundamental rights 19(1) A, B, C, everything freedom of rights, freedom of movement, freedom of religion, Panjapunam, Loina, Nakoi Nakobu, Kong Pulaga Tami Punam say Bharat Sarkar, Nakoi Kayam Queen, Sumaito Nakoi Tongo, there is a high rule of law. Rule of law, implementation parts within a prime minister, a home minister, a CM, a chief secretary, a governor, by the people. And rule of law haiba Indian constitution same is for the people aduge law se jarakta dang si chahi ani bhau siga Bharat Sarkar na namit usadna leiraga tamdali ba miyoy former chief secretary ikai khunaba Nabakishore takpi wahim I full endorse masigi conflict se time and again minimum for real function ko torok ni kharakhange Rule of law से पार्लियामेंट पास थ्रू सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पी रुसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लेकिन डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कनान पुगुद्र हजि गवर्नर ने पुगुता दगी एडवाइजर जिबो अपॉइंट तौद्रि मारे मी हम गत लेगदबनी चीफ सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू द गवर्नर ब्रह्मा विष्णु महेश मोहि हम गत लेगदबनी
moi thok se yami adu haji laiba His Excellency Governor A.K. Bhalla masama Home Secretary India ki 142 crores people ki Home Secretary oine lyric pun notebook to lyric paisa not a matter of joke mak se thabu yam taw miyo yamani yam thagali yam theng ne matharak pasya adu mangu da tharabasu haji Government of India ki makut thingjanba directions makan ki makoi ki will da ngata tobu tarabadi adu idam oirodi he be given the freedom of his own will to decide it asina ko pamuk pase adu Government of India nakoin sanari base no in the double game or divisive policies and the double game sanabugum tawine aina sahijig with 40-50 times aina khangje bakaitan ay speculation da as an retired koi mama the intelligence department kharsu koi lejer na khachikra khang mod aine time and again I brought to the notice of the Manipur government and to the Government of India no in to response ko yaning de nakoni chin kuki jo terroristic group ta nakona som sagut laga noi nai Nelson's eye namit khumjal ga toning ta tolom ba puna ma Mr. Laldoma pun nakoni sijinarum ba chin kuki jo ge country ki matang de se nakoi na nakoni janing magum khar to bugum se ta ba phangi Myanmar de lamkhar losal lage India da akoi tinjhan na bagi tamakta Laldoma bu noni sijinaraga mana muchal khaji MLA amani tharaga Myanmar da thar negotiation tauri koli tauri han se tai Laldoma chalaga America da chalaga fully backed by the Christians community and American Baptist Church Council ka higher mana Bharat Sarkar maram da mana so boldly so emboldenedly so proudly mana ushetana Chief Minister ramana chalaga Bharat Sarkar ga Sangvidhan ge chanabi punamuse ulne kai thoga mana haining mut haiba mana toning mut tobodu what action Bharat Sarkar you have initiated it togde do aduna chahi ani siga shigribasa kanano tamdali bungak amka mo Nabakishore Sahab the former chief secretary ma hai wahi am sam ko endorse to ki this conflict is not only the Meitei and Chin kuki jo terrorist ka natte ne masa time and again ai hanga chagi masi conflict ase ngasi Manipur da sagai ani mama da kuki ga naga ga tonhogi Manipur ki peace was completely destabilized oidana karim talitana mayam selone shoki thoibe conflict ase masi Manipur ki 33 community ataiga Chin kuki jo terrorist kani mokone blame am tori Manipur lenga Manipur politicians Manipur government gi either you are quiet or you are forced to say bluntly or blindly or without any foundation no ni tatana wa mahai I strong object Chin kuki jogi group na 23rd May gi kind of the 3rd May 2023 to khiba mohoi gi mayam procession chalaga arms ma'am AK-47 AK-57 AK-56 madi Mike 15 16 SLR Ruslan madi dunia gi nongoi ma'am pairga adut natna mayam pullaga bulldozer ahum mari tharga tarbung bangla tan kilometer tarama thoi tan tharga ready to nan hoiler makoi lakani hai moini kari moini tawri pun mangsa hanadi ga chahi yang kai humbu dagi akoi ne yamna thajaruba chingda leba mi yamna makoi shawgalluba previous governments akoi yamna kok leba koi ahal laman punamakna nakoi namitu salmo de phabani de hoi la da khar legislation mi de laiba thomjeli ba punamak ase with a purpose with an object Manipur sapungtu thugana mache se loge haidna paulian MLA duna ka haide tadra noi mitei Myanmar da nakoi myam bakoi phu na loin tang gramani Manipur da ge se nakoi ba tangani ne haidna paulian MLA duna ba so emboldenedly so proudly so kari haini with a full confidence haini to Honorable Speaker and the Manipur Legislative Assembly what action you have taken about the 10 deserter MLAs ngasi chahi ni phajale office thabak tawdu midi noma lak to explanation hani nini hum lak tabada ma ki reasons hangi kholi chahi ni almost lak lupa lak mari manga mone free charge na tawraga ade Mizoram da phamna leiriba mayam ade hu thajalla Manipur thugain tawrba su Manipur government ke dauri Bharat Sarkar de moid ushan leibani adut li tokna Bharat Sarkar no ne tawri punam se ngasi ngasai ki 2000 rom leiriba suspension of operation the foreigners gata lakpani detail la hibi gre agoi chief secretary sahab na moi nomai loin thamgudabni nakhoi gi show mom paina gadabni
laga ni mapulapun toro show se lo na pair lo thoga arms level to check tagu tarbani no in time to time no ko na moi package superior bani the foreigners ne lakpang aktani se how you have given shelter, why you have not deported them. So Bharat Sarkar fully involved. Vote bank policy ra Manipur thugaino to with the Bharat Sarkar na kushi jauro bra ngasi chahiye ni sigan na koni any tangible or any koi Manipur se kai batare to bhi ade either no it be koi implemented without delay. Armed forces puna muk chahiye mamoi mamit within lay mamit ushalna lady kanai gino Bharat Sarkar harik tabani na army tabani lay army ki general mabhav very unbecoming way amana hirami aitwa retired chakramar chin kuki jo na drone tha dabo oirmoi masidi akoi thajade hai phare chin kuki jo na drone da thadar manu phare ne jare ne meti di shabaso heitri shadri phari mayam haflong da phari ba adigi delhi da phari ba adigi khigi haryana gi keno digi phari ba akoi drone mon lady ba punamak phari ba kuki mayam do hospital gari amada ambulance mon tawro porak pa kholon tawri punamak tudi madudi army general amadi army lieutenant general director general assam rifle gi pc nair ka kobam ga leire makhoi su chin kuki jor ma tongjallaga uniform personnel which is absolutely unbecoming and which has never happened in the history of the armed forces ki history da ma so harami chin kuki ne jon waram do tar hai chin kuki jor tawdre okay we have agreed manipuri sing na tawdre who is the culprit is the army is the Assam rifle are you thickly involved na koi modi reply pe piving am de do you are the top most officer in this country adugumba hai tahun ba punong se to budi Bharat Sarkar na koi pungtum tumna lohin mani na koi bi sungye yeng da bani na koi divisive policies ga mete punmak mete community diga 33 community to shokni hai bese ngasi ga enjang na pi punang lai punama chengchak lai punama se mite na ta leibena te ching da liba mayam punung sam se chali bani mokodi se soi bani economically adi moi mentally moi gi mi bo la ga phu da mo tharak padi yauri asipun thoi masiba aigi final war haibu karim tanat even Justice and Kuteshwar Singh my visit pu how these few people kari chamber of commerce chamber bu ki advocates mayam gen khar tin kang khar libu moiduna moi mal lakpa jati is this the chin kuki jo this the chamber bu ukil khar libuduna are they above the Indian government law or are they above the Supreme Court and Supreme Court and the Supreme Court to high bijade because it's a law and order matter. Government of India, you have very happily, you have embraced. Oh, phare chin kuki ne jarabadi lakterson kuteshwar do to phare di amung tauge. Is it not your cowardice, Bharat Sarkar? Ayhange? Is it not your cowardice? Are this the terrorist people? Are they above the Indian constitutions? You talk so much and you give so much advice without any tangible solution, any issue. Thawli punamak ay jare Manipur government se totally fail hoy kre Bharat Sarkar lo salle noi chahi ne phar pajan ko ni sunto to bi dar noi ko yang bi dar ko bi kilometer tara mathoi tara mangai manung da ko pullat tamai se Bharat Sarkar who are you to stop that to seize my freedom of rights. National Highway 2, this belongs to the nation. Nakoi natar namai kaidre Bharat Sarkar. National Highway 37, this belongs to you only. Manipur Sarkar taudur note nang na lagtuna si implementations of rule of law se kanan tawuni Bharat Sarkar tagutubne armed forces taguni police taguni executive head lady haiti chief secretary advisor lagtri and the governor mohim taguni but implementation part by the armed forces including the state police akuni taguduribne aduna mase tawdaba jate the Bharat Sarkar you behave like a man, don't behave like a woman. Don't give such kind of instruction. We want the very concrete your order and your decisive. You be implemented this. Hai karigan hone chai ni boni to bidar se. Adun takpati in a nutshell hai jage Bharat Sarkar you are biased. Bharat Sarkar nukhen tori base tauge have the pungani ki lambi khaktani which you have not done it. There must be an obvious purpose. No laldomo se jinari but we knew it chin kuki jo na makhoi gi mawas the lawraga
nakhoi na jitun jaba akhoi bin han na jeng daba akhoi bin mi cham kunthra ni fu haton laba drone thada ba miten su thada dre kuki ni thada dre haire adir kuki ni thada ma ko madir phare kana nu kuki shin leiru adu se madi dum haryana o delhi digi ba ku ena yen loina pukhatna loina lae khole ase pun ma una nakhoi na met usallaga akhoi bu khwai digi ku receiving ends akhoi da tahalliba sibu what offense we have committed akhoi su ning tam lepa kam lermani na khoi su nakhoi dongna nakhoi gi da chang patan jati ngasi akhoi na wari ba punam ga se nakhoi na tholi ba se is it a deliberate attempt to eliminate all the Manipuri community Bharat Sarkar helida nakhoi to do this is not acceptable at all haji su matam leiri noi thuna tau will not request you will order you now Bharat Sarkar akhoi mi tum ja ba tum re ngasi bo se ngasai gi shu gi kala akhoi gi nongmai lising ani where they have gone how they have used it ngasi bon nongmai asugam lising di tamdale mayam punum lona we are law abiding people government of India we are out and out we are an Indian nakhoi lobby de chingdali punum what happened not a single nongmai yom ba puthorei da amani kha improvise ki pipe na saba khopa manga taru thadaraga thousands arms are with them these are all the unlicensed gun these are all smuggled guns noi khangi bani noi army ki intelligence then your direct intelligence bureau topon dega sitting in the north block the 102 the phami bani special bureau ki mamlin khangi bani IB khang bani SIB khang bani everything minute to minute army ki intelligence and field security noi khangi minute to khang noi cover up torga mitei halo mitei tumna hatpagum matagna tobase we are not convinced and we don't accept this you behave I say you behave and you treat properly there is no such call that your Bharat Nyaya Sanghita ching da tongana ma akoi gi tam da tongana ma the nun ching da Bharat Nyaya Sanghita sino srina dabanina Bharat Sarkar you are solely responsible of irresponsible have thamjige awung ani amadi ozana thambiri si koi thogiba conflict ase koi maitei amadi kuki singi marakta natte aduga lamen duenba kuki singna koi gi leiriba lemoriba remaining 33 communities da torpa attack ni hana low hai batare ani suba koi second round si na han ba question chai pong dum laksage pong koi gi ngasi justice Gavai da phongdo lu wafam si ngasi phong to sahi ani gi matung da ngasi phongdo li sin han kai kadoraga sigum moi gi khut thingjin ba yabagi matang si leina kari na tan han kai thingjin dana ngasi phobu lerak pano hai si matang na kamaina yengbe khangna tawai ni hai bo government of India na Manipur gun si de Manipur si ne gi wang wada leibugum na khali maram aduna in Manipur parliamentary constituency ki MP Shri Bimolna Mr. Prime Minister nang Manipur da lakpada visa darkar leiroi si yam meaningful oibani phagi oina haiba kanati visa darkar leibedegi visa tanabada matam lauribra adu nati Manipur is a part and parcel of India neba aduna nang adu amna koina khaluragadi nakal amanda ironically chayini asi visa luraga chakada mopum sunate nang heta chakke haraga tum chappe aponi adamje Prime Minister kum mamam si lakani la oina khara mu tawriko pakro ani makai ohum long kai re haibra subject to correction my engineering kangbuna sum thagana paduda yam chauna tawre Assam da ohum mari ra chatpa adu Prime Minister lakpi tongan na saman khadana tongan na kari tawdana tawdi tawme ko khara yam chauna dhamdham gi oina khande ba phat on par ai lakani re to lakpa adagi amucha kharam chapa awang nong pok sida aina chum yengmada humdra ga nipal lak Prime Minister na chahi mada visit to hreba or chahi amma makai hai ga drai koi during May 323 degina hoji pauche chahi amma rani ra di khangdra 78 times Assam da kaya Arunachal da kaya Mizoram da kaya Nagaland da aduga Meghalaya da Assam da na khare herna yamna lakhreba Manipur si yauram de achugi mathik mangna negalak tawre Prime Minister se aduna hojike ko rule of law to gadabani constitution matungina to gadabani na haibisima
makha tana haidreb su tawdre jila ibdi former chief secretary NABAKISHORE na haikre adigi oza SONAMANI na haikre aina mo hanjalo simse tawde SP da makok kaira bawde kan tawde adigi Susan Buddha DC ge office building mai thar bawde kan tawde ani asi amlai khare police ki matak ta babu attack tawramni na kan tok jabang am da budong lai rabani na SP ge makok kai ba kangpung pi ge do malai bakla kano da mayam ngak pada asi tahai da ba to hoi da ba mayam ma yam na thokre bang sa hai ki yam na han ma do me ongi rally adu mukta no mai paira ga rally chale adu di ga hone yadre na adu ga moina ko ge forest ki bit adu na moida kari torapono tara ma thoi tara ko di forest ki bit ani hum tha ba ho gre ba adu di ge mete yum mayam ma bandalais to gre amma ma to gre adu gi moi attack sida laibung amukta dana amuk mitai gi chu hai tare defense to na bo na bada asom da changla podo som da moi gi chu kuki chinau sing lairami ba ki lampel da kadi da officer sing laibu khot pada ado chu retaliation hai gadra nang na bi to le chu to re na to re mapung da kuki la lo ba tu ho ba lamen tu hen ba sa ni zwan kuki lo na mak ko hai ro ko koi bu yana ba mayam silai ado moi de machin kang mangam de marim de autocratic society ni moi giti chip ten chip leibani amana hai haraga lore ko tu na hai haraga kangpok pida ado Susan Buddha ITLF na ado ma illegal tribal leaders forum immigrant ba illegal chu yabani asigi kangbu chna hai haraga moi polap oina tawe ba ada meitei gi sina democracy de khare hen thajaru ba aduna koge debatable society ni hoji ki world se asina for and against obada ami khaktan ni dana ko asida for gi de chu tongan mayam ma yet ne ba against the su mayam ma yet ne ba aji ruling party opposition hair kan ruling machine so mukhi yet ne ba aduni Manipur de tori se ruling machine ruling MLA minister gi marakta amaga yana opposition da su opposition na yet na ba khara hamthai aduna pros and cons is the pros ki su mayam yet na ba cons ki su mayam na for ki su mayam against ki su mayam asi mitei malukta na henna democracy oiman harabra adu ki su fatabale democracy na he hai mo kono ma hai ona ga oiba ya handle di kari kanani aduna adu migi people de leibani na hoje ki su kari to goda ge ba do di constitution ni makha da tawdre MLA minister sing constitution ni makha da le sing matungina ayam bona te da amma ma bo tawdra ma le da tawdre han lo bi ya ba ko hoi bo adu di kari to ni adu su ko khana pam to eba second part chi da government of India se vi mo ina lo sel ni banina ko ge popular ministry le tar banina le ko ya april ge pass ho ga da le kan enta adu le bi le ta bu ko na la tar sama hoje ji ki oina government of India se mana pangba mamitang ba aduga ko disable gumba differently able manipuri nataba kuki gi mechang changma da di differently able akoina ngamda ba thabakama akoina disabled da differently able hai se michum ne gi micham na to ngamda ba mun tongan na ngam khale ba ko ali ba sa government na ngam ni se han so differently able government ne ko gi di adu kali no bu pasa saba da di madu gi micham mamna saba du di gi he na ngam ba pot ama differently mon ne to ya ba adu ko chum ne gi normal cost sa sun to gi hai ta ba aduna adu mi gi pot da government of India asina koida ye ba mi eng se achuge motik patra du ma se kam ta han ga da ge ba deep dam akong tek pa makut tek pa mamintang ba mana su pang ba aduga kan kumma karin dauna kumma karin di tha taruk ni tha kuni thoi tumba Narendra Modi ji ase aduga home minister Hanuman ne hari ba koi Amit Shah ji kalmai ni mami pangan ga de ge ba se masi ai koi na khan ne da ne adu tongan ba ngara ko komina ka meeting phating to gudana mayam ma tong kari moment toni kari ga na hape khane ge bi gi mongda le gre adu na mo ora sanu ikoi na madu haibe yadri khangde hoje ke le ri ba sida ramen ya je kalmai mami pangan ga de ge haibe se asere matam thare ga
지금 하나 하이 그럽니네. 그게 MLA 마루이나 ruling party의 MLA 싱세. 뭐지 아이코 파티 타도게 MLA들이 막 어둠 오이닝시니고. 아도 MLA 못해 하이더라도 아이코 ruling party의 BJP가 아이코 독재래. 하나 하이버세. 무슨 프로그램 solve 되더라. 아이기 board knowledge 하이다래. MLA 양케이시나 니품 망하시나 콩그레스 야오라노. 니품 망하시나 Semuanya tangan supaya menunda masker luar pembangunan menunda ekonomi berma tahu dengan Manipur dan Santipur napa government India coba step ama Santipur hai bapot ama mau untuk tanah tahu dah budi ekoi ruling party di resign tahu re karena hai beda prime minister dah tu sebelum tahu idra Amerika tu research tu lagi kedra ini mandebo itu jadi hai kanom tahu re hai kena apa ko adugun bakma aduga hari ba nale mamdo adu toke din mo di to oro idabanina pamba MLA mo oibeda unbecoming open member of legislative assembly oibigi phibum da tawrabanina praja mayam se marone civil society mayam se kokomi amko fox state level level mayam asin chingyaraga aduna ne ai ta na haibeto ai so mo waro weba khange June 18 की मूवमेंट नंबर तो वो किधर डबल June 18 36 June नम्मा 36 June है चे रीजनिंग टाइम्स नी पाकोंगलोंडा नी June 3 पांगी दो यामंदे मधु की डबल नियम न होगा अदो हारेगा हिंसा तो उसे चेखाई ची पोर्ट मांगन सी असेंबली मई था सी हाई बनते नियम की एहो अमा kan गवर्नमेंट इंडिया दा डेमोक्रेटिक मूवमेंट नम्मा government in the Delhi Chagon to Viadro, Milakama, BJP Yauna, former Senator Yauna, political party, Congress, Communist, Aduoda, Mayam Yauna, civil society, Mayam Yauna, Delhi Chalo, Mi Maruni and Kalatu, Delhi Sashi, Pradhanmantri Hodo Usi, higher than me, Lakami Gari Lishin Kun, why the Namadu to Tamani plan the Toraga. I didn't say, Hanadi had been Tato Terek among the Harabani. There is a low political party when say, built up in Congress, Communist, they take one of that. No, we jail Baro and the Lone, I don't think Tone. No more than military Tara, jail the song, Madu, you may have time to somebody. Jail the show MR compound, Sakar the show, a Habige, MR compound share, Passamarchi jail, Ni jail, Unto and Hirone, Tarpolin Mukalaga. Ado manu to kan da government intention taru draba adu ye hojikte kan bam movement to raga kalim ta aduga kinsing the show judiciary the show high court ki thongche supreme court thongche judge mangala amedana ko tawla amedana adu mo long khangar mina mase ko na thin da ka ne ba only moment khapta to wa lao pa lao da wa discussion to ba khapta ne ya ba ko ta ri Manila na ba relevant writ na chingba sirinadana High Court, Supreme Court, then makada ko civil court na chingba ba se IDP mayam ge sai moregi mayam mala ami ko citizen for justice na ina chairman ojaba malai retired judge singalu ken ching na saba aduge mayam matuda sai meeting tawi moge ko dong chada ba mayam se court of law na phukat piu natraga government si habiu natraga si taw se ko se na mayam tawre sumaina Aku angle punamakta toran moment of civil society na maya paibe mai belching kwadi thona pharaba ko army na kiriba mayam sina adu nam lepa adu ken singna adu ko ge lawful university and sina mudi ko lomda court kop loda masi ki changsil pa thong thin hil pa mayam si tor ka ko sil le ga bharat sarkar se londa li phajadre pha ga dabne seize to gudam ne ko kadi tawna ba yare ko na khalu dishna do yorbo di pare kuki lamento me terrorist che mete oro kuki oro naga oro hui berso asi ora ko torani zero tolerance saibali adana BNS ke article 113 Bharatiya Nation Nitagi section 113 da to strike terror in the minds of people hai dan yauri ba government bu su ke hanba praja bu su ke hanba adu na ke loi singdo akito jum piriba terrorist as method under the tumnagi ki banatre highest forms of the fearless asiu
asi kowe ba that means aki tuzum ba haitara egilon dada asu ma aki tuzum piri ba kangu se BJP ge double engine gi zero tolerance ni na haibanina adugumba civilian population da nome kapa bomb thadaba saiga hanariba drone toriba kholiba punama se masi yam thuna loisiro eliminate tawba yabani lo da ko gi lo khangbu mayam nai se Quran ba chinthi ba sarkar ge mayokta lal ho ba se hat pa tu pa yabani mayam mu tawri du di mitei ge la ro ba sing da pele ka hat pa imanele ka hat pa ka wai ka hat pa praman mulari dana man di mu gi ning da terrorist na ni urim ne ba akhoi ne budi ning tam na ba tawrim na ni ujar ga so adugumna aduna tongan ba mi hoji ki sidi mitei ge la ro ba sing di act of terrorism bu natri gamen na khanja badani hoji ki sidi mitei sibilan da lanta ba demand ba sarkar da tawba we want separate administration in the form of union territory Raina haiba aduga kadoba mitei happa mitei chemu no kuntra mari manga sigi adugumba mayamba hal oiraba big brother haibadi sikon nam kunna dana tawuni ko big brother siga ata pataba ata sule na mayam thagana big brother haidi manga macha mana mayam che masibo mana hal moina yangchin la haibani big brother haidi che adugumna leiraba asigumba mitei singasida 하나는 좀 나타나면 수야로 이제바 뭐 이런 또 뭐 칼도 포도 딱톡 걸고 로래 아무도 모두다 뭐이나 밑에 하나가 세퍼레이션 동리가 해드는 따라 하시는 거 망내가 도어드나 미니스터 아니가 수야오르드나가 떠오립세 뭐시다 숨 여행을 레이브시디 아이디어 government 내부 성능들이네 거의 뭐센세 마틱 자문들 아이 뭐 아이시미나 들어반 칼래 아이는 괜찮다 하는 건데 남 손잡으니나 양 강자다버니나 이제 거의 뭐쯤세 정신내래가 꼭 정신내래가 아주 뭔가 이제 government 마음이 방한나봐 mana tadabudo tahanaba adugumba mechanism ama kummakana hudopada aikogi hanuman changmado adugumna koi hanuman macha khara bimol goi hanuman macha oi khara prime minister nongma wanga khare hakumna kano tobugi duda mana tang ani danga ga tangom da rai sabada watching thoraktana translation ta khale mi changma phare ado moi chi de ado mamang de moi ge khanaba community khanaba lebeni haidana ai ko na pamba wangang mana tra chu marun bodi thohal la abako ado ko bon ya mama ai ko sagar pa sangi haidana thamba na to ai kala bo ge bo langni gi cantonment da 57 mountain division gi aduda kamal babu gumba mani da thiba phangde chibu taba ya mapolana kala ni ga kachin koya amada leiba potpodo ko CID hai bama film ko ge kanoma channel male ai nuti gi yengi chongang khangde potama sidele ramado hojike mechanism sina information technology so ma ta phone ma toram ma to nglo khalaga kana ka to ba investigation je phajun te ba ai ko ge sida police ke investigation aduga kali to sida masih sungtong dulu berjalan. Kesemua kalau ada yang mangre, kesemua lokal harga dum lebih berjalan. Masih mai bahap tadi. Namat kadang kita dari sengok jadi ngasih progress, si calon ni esok, unaran ni esok, kalau tu Java lore, ada yang macam itu kisi tahu si tu nak tu tahu hai na. Tahu tu siapa tu tahu dulu berjalan. Kau isi sajin nama konai pagi juga, konai mu oibra hai betul mah. Cingmi mi mang ibe singje phangdaba yaroi dabani aigoi gidi phangde mi hat pado khangdre angang ga nupi ga moi taruk ni bamne taw gi bido khangdre haibu gomba pakhang macha ma na sabe nupi macha ma mang gi bido khangdre adengara nanda kare ba luang them haibra mang mi luang them indana mukesh luang them haibda ado ji bo pi bangam de abse ni tabal namu ga na hoi yong ne khare bo khong ni ne ai ko ge de tom kang gumba oi na u re ba ko che ma che ai ko no on bani aduna ai ko che ai ko intellectual sing ro ne pang ma da ka ite ai ko wa khang che karma mong putho ga ma se ko kali approach to ga praja ma yam che bap ta han ya ga de ge hai ba ma puthok ne na ba ma sangi adu ga punna horna be na mun sangi hai na chmai na thum jar ge
yam nuai je bong makha ta ba se koi gi second round gi si ju koi go za na ku su da lak se ke koi gi lak ni wang nei koi gi justice Gavai na phongdo ku se da koi gi dialogue kum ba ma lai re ga di normal si lak ku su yam thu ga ni wa phom mu su phongdo piri adu ga si da ta nei koi gi central government na amang na su kya ga na koi gi road map ka pu thok ta nei koi gi Santipur na bagi wai shana na bagi koi tongan ba community singi koi gi civil society organization sing naraga wari shana ki basu laikre aduga hanak te koi koi na parliament session da sumana phongdo ki bodai koi gi wari shana raga ni hai wa phongdo ki sum wari shana ne sum phongdo ko huju phobu dum chap chaba kedong di hogani ka main to hai bagi chap chaba di lai taba sum government sina irang si hai da ya da mo da sum wari shana ne sum nei ba si to go mo mo to si kamai ye gwe mase kanone justice Gavai na hai base outside the court hai ba or inside the court hai base ani tho e hari ba ko outside the court hai base it is just his opinion magi direction natraga order natraga read nate ba ko adana my opinion khara phongdo ko wane hari ba ada he na maru ga di Justice Gavai as well as entire judiciary Manipur ki High Court and Supreme Court ki mateng lawna ba ko yama tamo khaidem mani da mai chum tak pi gre rak ba hare ba ko ai ko ki dialogue ki matang da bo su ki matang da bo su natraga any issue ki matang da bo su direction na pina ba mase tawai londa ga mase menda mas ko bra di ade to menda bas ka kano ma mase pina na ba Manipur ki orsu natraga India ki citizen namana court ki thong jida thin ba yai hari ba ko masi thin ba ki matang si tamo gumba khang hai na budi khang ba adu ayam ba praja sing nadi khang ba su wat pa adu mathakta amuk kamai tawge da Manipur da hojik lai de se lai problem se ai ki problem na de Manipur ki problem ni ai ni chong tho oi ha da ma khut se kari ai ne kana to punjin dan lai re ba adu ami sing se academician oge oyo natraga non academician oge oyo kana ko mi se sugumba lai ba situation se da ai na chung tho ga ai gi su contribution khara to bu yai hai gi wakhal se kya irei leite are ba masi masu lai bak the bani aduna judiciary gi mateng lawna ba se law sida se kudam na bada Manipur ki ST ki demand gi da state government da haija ba ga ra khana haija ba matam se da karib ta bharat sarkar ne pire irei ba se thi do ki pakhum se sahi tara mu hena pakhum se pibi da badagi Manipur High Court ki thong se thillu bale ba Manipur state Manipur ki mitai tribe in sina ko masina thillu badagi High Court ki judge matam na matuna direction pire reply do pibo haina high court udagi thabak si mathang lai bani madu interpretation do kari ani all tribal students in Manipur na yam hena lana understand tawba madu magda hek ST ka pi rani ka khanba manu du lai ba ST ki pi no ga bi sang ba masak sing me am du di mo na understand tawdana yam apprehensive wa hesitation thokiba adagi ade dei du mara mo dre irang se la kare aduna hojik se ekoina tawhon ba thabo khara kudo na hangbe ai hari ba ko through Manipur High Court hangbe ai information extract tawla ba ekoina I as a litigant I want to know Bharat Sarkar ga kuki singa Manipur Sarkar ga tawlari ba su sigi status kari no ada mase 29 February 2024 dagi moi extend tawgidre haba mani informally koi khang her ba masi officially High Court ta affidavit ki through the PN gada bane her ba adu mathai koi second question hangbe ai adu hangdok tra koi di kuki su agreement tawriba mokoi group kurma se gi status kaino mokoi se lalawra natraga mokoi na pai ba khulai se legal oibra illegal oibra su de extend tawdra di adu we di ekoina hai ba mokoi group kunwa mi lising ani home hena lai ba sidai hidu ki bol khulai do recover tawla ba
भारत सरकार ने कई थबक लौगदगे हाइबसिंग क्वेश्चन से अखोइना पोकिंग तौर क्वेश्चन से हंगा भारत सरकार दगे अखोइना खंगबा पोसे मखोइदा कमिटमेंट तौननबा मसे तौबो याय मसे खुदो हम पीबी वाने को डायलॉग की मतंगसु हंगे याय होजिके करोना मांगसाना हारिबा भारत सरकार का होजिक मणिपुर की लेबा कुकीगा मैतैगा वरी सानबगी स्टेज क्या यौरगे मथंगी स्टेप न करिनो न्यूज़पेपर रिपोर्टर दे अमित शाह ना याम पोंगना है मैतैगा कुकीगा वरी सानबगी इनिशिएट तौरे करनो इनिशिएट तो के अर्थ दो एक्चुअली ग्राउंड लेखिबदी ला मैखोगी इंटरलोकुटर ओरिबा एके मिश्रा दोना चोसाम पुसला कुकीगा वरी सानै सिदा तंपाक लागा मैतैगा वरी सानै ना है कनागा सानै मोजु खंगदे मदुमंग हेक वरी सानरे है इंटरप्रेट तौबा अदुसु लांदी लांगनी अदुगा तौरिसे भारत सरकार की करी है ऑनेस्टी वाटपा मयाम दा फजबा अखोई थबक तौरी है उटपा अदुगा ग्राउंड दी थबक से इउ उदबा अदुगा अखोइना फंगनिंगिबा पोसे फंगनबैदमक्ता कोर्ट की मीडियम से नबे सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल गवाई मोय मसामक लातना खंगे सुप्रीम कोर्ट अखोई चलगा PIL थाबे आए मणिपुर हाई कोर्ट PIL थाबे आए सुप्रीम कोर्ट अमसुंग हाई कोर्ट असे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सु कौवे मोइसे कइनादा कॉन्स्टिट्यूशन ना पीरिबा राइट से मसे फंगन बाइबसे हाइबो कोर्ट मखल अनि सिगी मथौ ने हाइबा अदाई कइनोम दसु तमो मनीदा अपील अम तौजगे मसिगुम केस से तौनु मी लेरगदी लाउ अइना खोई लीगल फी लौदना खाइदेम मनी अइना कोर्ट केस फाइल तौगे ngasi लाउथोपिरमो हाइ फाइबा ngasi फोरम सेदा मुक्की पैसा खर तिंगसो लौगे चेगे बिदि लौगे कइना है कोर्ट की थबो से उकिल सिंह की फी से लाख लाख पे लौरे कोई कनामते एफोर्ड तौबो हमदे अरुबा तबो मनिगुम पुक्सेन चौबा लेबा की कथोबा जो लीडर कोई मणिपुर पूरे मणि काय खुमने यामबसिना सिगुम्बा मणिपुर की इशू से मरी लेनबा केस PIL नत्रगा रिट पिटिशन सूगी मतंगदा मणिपुर शांति हंजिलंगनबे मतंगदा कईगो केस तौरगदे आई तौगे पैसा अमत लौरोना उदन लाउथोपिरमगदे मसे अचौबा सर्विस लनाव खंजबई वानेको मसे लूरसु खंबीरनु मसे कई हाइने पछिदा मयामना थागदगदरी हरिबा मसे पैसा खगना पुसिगी पांडम नते हरिबा अदन अरोबा आइना हाइनिंगबसे को डायलॉग हइसे कबरसु मंगचासु को डायलॉग के प्रोसेस से इउ उदबा हाइतारे रोड मैप अमा डायलॉग के से भारत सरकार ने तौरिसे कई हाइन इंजिन से गसाइगे इंजिन अमनबा अमुक स्टार्ट तौबा अमुक मुटपा अमुक स्टार्ट तौबा इनलगा सेपरेट कोई थाइने हाइगे जीप का मन बने दैने अदे मों दो भारत सरकार से होइबा तौबी हरबे सीरियस वे तौरदना कई हाइन थबक से ग्राउंड उदे हरिबा अरे वरी साबगे लेवल दसो एके मिश्रा गुंबा जाम लोअर लेवल इंटरलोकुटर कनुमा से कनो की डायरेक्टर गुंबो वरमब्रा कई वरमब्रा खंगदे को IB की वरम एडिशन डायरेक्टर मोदी हम लो लेवल ने हरिबा वो लो लेवल की मीदना सही को वरी हरपद करायो है तो त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डिप्टी सेक्रेटरी वरी वरी साबो है कन तबो आइबो तो अगलाई दोना लो लेवल की डिसीजन लोगो हम तो मी तो वरी कबाई तो वरी सानो दोई नरबा अगर खतम हायर लेवल कैबिनेट मिनिस्टर ने तो MOS के लेवल ले वही सानो उतना अदवाई तो उन्होंने कहा कि टीम ऑफ मिनिस्टर को मसेंबी हो टीम ऑफ MP को मसेंबी हो रे बा सिगुम्बा पॉलिटिकल डायलॉग से गदे यार गदे सीरियसनेस तो उठ के है गदे खा हायर लेवल तो व्यू हाई ना हाई तो मैं तो ना थमजगे yang maje fazarabo pun ke amu thambedi second round ji na hum super koi panelist pa hum dum laksage माने शी शेप तो के तुम तार के दो do si hojik lai sin ai koi hane ki issue si dei koi government gi leirio part sing si loina ma ki demoralize to ba koi defang to mo ngama sum u ge na mam long nei da po si dei ka main thambe jing view MANGANGCHA koi gi sak na mioi Manipur koi thang na puru mioi nga tani hai ri punam sai full endorse dialogue to kai de na first akoi fundamental rights han pigo
national highway the free flow gari chalalu without any hindrance, without any disturbance, masi noi tawgadabani hana. Akoi bi nakoi na akoi khong pulga thammiba. Me buyer the chatpa I recently some notice it tourum chacharu with the Manipur the thoi sigi irang simatana state taruktre chacharu with my amunare kari opinion legatari. Ticket am low with the Seizure flight se Pangdana, a Gohoti loader, Gohoti the Haigal Dimapur Dimapur Impal Tari. Me Kayano, me lishing a Manum the me Manga Tara Mungari, Akona Bayer, the Akona Chetka Doribasia. Bus the Chalabadi Yam, the Lupa Chanipam, Chatri Chanipam, War Suana, Nongalaga, Nongalam, the Gohoti the Tungaga, train the Chatke, body the lady Bani. Moyam, the Lupalising Arihum, Mari Manga Tara Truxa Puto, with Kayam one at home with the gay. Masham the Kanajimum. Maso Bharat Sarkar na National Highway anile sababu na koi free flow and mangam driba. Yes, attempt was made, but it was unfortunately successful. Adil makha tagu haiba. Dialogue karino 1940s ki late 40s se horokna naga ki issue do dialogue hai jo se tauri ne. Ngasi 20, 24, 25 changel dialogue is continuing it. Kara chakuli, kara indoke engine kara tawi, kara achievement kara pangi by time chay tara chay kunchum kutra nipu jangai sum humutra sum sujale. Adu mani tamu tohumutara akoi ki akoi fate se kari oi betare. In my own country, erstwhile country, ning tamalepa kamu leremba country to pokpo akoi. Akoi se Bharat Sarkar the bikhar ne akoi lamcha ko chalan bagi umtona permission pibi une chachage ne akoi highway se highway thok punate. It is the first and foremost duty Bharat Sarkar ki lambi National Highway 37 and 2 and Railway Department. Are you sleeping, Railway Department? Manipur Sarkar, how much initiative you have taken khangde? Under the cover of underground ko palli koli tauri sanadia koi 6 lane or 8 lane masi koi lambi shemi ba koi ada Nagpur dige koi Nitin Gadkari na mataktana kanadil mataktana car chakani mane ari makhan train chakani adi mataktana karon chakani koi triple koi layer ka tauni shemi to shemu ka sukai de atal setu ka sari ko se chahi asap ko ne changro wana tar pare phau tauni everywhere. Our life lane railways, railway department, railway minister of the government of India and Secretary Punamak or Manipur Langa Puri Punamak Hajiti no Kadogre and Akoi railway sit about through and Mangam Driba Kasurit Lambi Siga Nokoina Adu Ninghaida Adan is so many alibis, false alibi Nachin Tiba. Railway department what? How long you are going to sleep? Like a Kumbhakaran. You wake up railway department, government of India. The general manager of the Northeast, wake up, and the Manipur station superintendent engineer and a few more other engineers. What happened? How many years, how many decades will take railway department? You please see to it by 2026 that the rail reaches the Impal. Must no deliberately no bullet train sagani or Amrit Bharat, Namo Bharat Tone. You allow us to go and to reach Delhi at least. Masi yade. Akoi government de tum na lerer money. Ono tori pone masi noi covered channel khangde. Adigi akoi overt channel khangde noi. What is sabar corporate? It will take time. So karim the kaidi akoi chatpam thokpo akoi shor honbam thokpo sirtabu mapam se free flow and in my own state. Chatpa jahandab shiv no intumin leri. So what kind of instruction Bharat Sarkar na koina tharei bano kari khalli, but time is too long you have taken. At least National Highway only, we don't ask anything from you Bharat Sarkar. Na koina akoi shibu akoi mindset na koina natta bataw noina torokpadigi noina tawdubadi taw. No, it is not possible. It be open. Jin kuki jo no yade. I no pa talk to Taudana. The Amana, His Excellency Governor Laiba say, Governor of India, I think you should give a free hand the governor to exercise. I have no any fundamental rights to discuss about the governor and the president, but we can appeal him. Aduna loina mo armed forces amuka amthajangani abulok thokani tako bar tawgun haireka hum koshish kar rahe kab tak 10 saal tad mithi mein loin tungrani scheduled tribe ki matang da former Chief Secretary Sahib ne tak pi ki Justice Mrinal na hairek padi 20 years 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 20 years
Shumani government of India the time and again hange asi matang the government of Manipur you opine your opinion and forward to the government of India. Oh Manipur the Paliba chief minister mayam cabinet mayam minister lady puna mitei nakoi na schedule tribe nakoi thing manatro ching the liba mina thing manate nakoi puna munamit ushallaga noina si tarordi chingi mina si tarokani chira oh miki thi mayam palamba puna ma shame on you adu nakoi na thada badagi justice mridul hairam badadi mamation haire. You forward your own opinion, you opine it and forward to the government. He has done his imperative duty. He has done it. Shohin the Punamo say, Chahi Kunkuntra se Parliament Manipur MLAs, ministers, you all big hats. Nakoin Miki Thi Oibadigi, Chingmi Mayam Sokopadi, I Chingmi and Shaubunatim, ST, Akushi Lermani, Akoji Hindu, all over the Mandekatan misunderstanding like you show Yivani. We are higher caste, upper caste, super caste kind of MP, Lalita Madhav ko lermi tanja digi or Suisa kun laktanam kairo khan ko punna himina ST low haidana adigi Assam gi governor or Oramba Gopinath Bordoloi and Sir Nicholas Roy, an American citizen settled in Shillong in the Pokso the labor. And he said, Government of India, Tharaga, no lahune, no he says, teach lahune, high. No. We are forward people. So I'm Chakurjan with him, my people, with the job Japan. Hey, a joke Japan. No. We are higher caste. We are upper caste. We are super caste. Super caste of the English, I am the home, I am the ching the labor, I am the Ishing Yaran needed Takwa Quimitum Lava, Chava Pangdana. Nakun Mangan Banatro. Are you hearing me, Hanasu? Parliament Congress Sarkar, last BJP Sarkar, no, the Nami shall them check again. I said many times, and you go back my statement, I dare to say, according to Tobani, Tobatadi, Sidul tribe ki issue ki matang the 3rd May 23 the talk about Nate, these are all false alibi. Moin Manipur the Hanam, a quick mapam the no my financial procession, Chalaga, Taurugal, Kuitarbung Bangladi, and Saigi. Pusalakba Quigi, advance on a tagi, bulldozer, Maridana, Loin Takaidana, complete Togamadi Horopan, Akoma, the Mudi issue based, Kari issue based, or Garimtalitavadi, Heta Hijandana. Sidul tribe, Tanbay Tamakta Tobutar is only the COTU Nachurochan Pulma from the Tagudra, Nather Nagamam Sujauri, tribal Latushi Yauri, Mokwe Kongsu Konde, Moijausi Jogde, but was Shiva Tare, just okay, alibi have to. Aran Basaru is a cover up town of Tobium. Some Niger Bada, Parat Sarkar no coin Toris Janing Day. Nako Tunamasi, Nangi discussion, the you gone 100 years. A claim the Kaide, acquire free flow over independently, and the administrations be covered and be administered only by the government of Manipur. Nobody else should pinpoint, and the government of India no kun kuthing yandana no in a mukam union territory and separate administration no piru egil lauthui. These are all nothing. No, we don't trust you. No in the Tauri Punamak, Lalhuba group Punamak, no mayam Python Laribal Lambi thingy but Barai Tauribab complete note blocks completely low in when a question laga south question daily a quay issues it when Pukatan Pukatan Town Cotton Lady Punamus and Namtarakuni. A queen leaders from Umtanui Manadaba. Me a whom lady chief minister again Tanaba. Me a Makang lady chief minister again Tanaba. Diga Palavi chief minister in Taraga Panga Palo Dona Kari Parmangam Dana Masi President rule Pore Kari Porin. No Kona Pore Punatra, BJP the MLAs man, no Kona Pore Punatra. Mina Chajo Nuana Layu Kolu Haven and Naibangam the Noimas and Munabadigi Nasi Awabatar business Manipur Lenga Kana Purumba, Nakuimam Ton. Congress, I don't blame it. Or other INDA blame to the. It is you, the former government of the Manipur BJP. It is you are solely responsible to destroy the Manipur. Nakoni PR Porpunta, Hajuma PR, Lato, popular minister, Kari Kangata, popular ministry, Ima even each and Lauri Chumbrene, Tarukana Chahi, Madrid minimum Lehillu, Natrabadi Manipur, the peace for Pusungam Namoy, Punktum Mamutungani, Adana Bharat Sarkar, a last appeal Nakori Toge, Nakoi Tona. A solution problem, it will take time. Me the do or die, me the country shame with the Rubini,
and you are the root cause, Bharat Sarkar, because it seems that you are propping up or you are covering up. Now the whole issues are lying on your head. But we want, as a citizen of India, free flow of the national highway, my freedom of rights, every citizens of Manipur, the freedom of rights be given as good as any parts of this country. Maramaduna, Masi Nainaba Kanaroi, action na koi pami, simply by issuing instruction will not suffice and will not be able to implement it. Implementation part is main thing. The Nokoisu by time Toguduna, Sonda Chin Kuki Jona, some Chausalak, some Chausalak, some Chansalak, some Taruga, a coin loca the Indubated. We shall not tolerate it. I fully endorse my most senior most the administrative officers in the state, the former chairman of the Human Rights Commission, Tobujava Tobiri, Adurungasagi, read petitions of Natraga, Kanetobi Korpo Haidu, I'm the Kandani Jibu, Sapna. We are all, we support these issues to be taken up by you. I mean, our appeal. I hope hundreds and thousands of people will come forward. This is a very, very wonderful suggestion. Mayam Manipur Prajapunamak, Kandani Jingbu, only the two top ranking Manipur Puba heads in Atapubanga Malate, a mere man like you, I will also follow with them. Mayam Punakambiro, but a group Nainagano. Group nine over the Shoibani. Kokomani Tori, okay, we support it. 50, 60 groups, ma'am, pulli. Adumai Makompan, Kokomi, Muching, Tachi, Amuna Muching, the Tobigano. Only one Kokomina Tosano. But Kokomi also can come up 6 suggestions from the elders, from the high responsible post. Mayam, so many things that you will be able to learn throughout your life, you will be able to learn it. The shares, ma'am, pulli. Let us support it, we endorse you, but there are so many other top-ranking heads, big heads in the state. The advice level. So I think this is a suggestion I would like to put up to you. I will something. Thank you. Individual citizen for justice haidana ukin sing ukin notable kharasuyawi social workers, social activists aduga retired judge Arma district and session court ki waramba achunu chimba mayam ama pulaga semba citizen for justice haiba amana case kaya amasu locally adi akunu ukil putho ko I bakot pa tawiraga Toro ko pang saigi ngarang la kanang pangong na mahutsilaga naha ni manggi bigito budo abigito adu so ikon na toriya ba hojuri mache we ang sing maruba markes ma so kisi committee member ni mana draft tolle adu kin team mamna torga ina being a senior advocate and lead torga tori government india ki pohum pir ana e pirktri asini simba makal Allegede Atopama Akona high talk Tabasigi era the case no labor the day and the case of Wakali Aluga to Tori Hybedo Akona hiding daba. Tate era the focused also. Atuki Mamma pro bono hydrum sule Canona so Casona so Kangani Liam case lepa. Hoiti Sana advocate Oiba Ado High Court ki judge or number Honabada pro bono case ka pire. Hadi legal atan case ka Tore Lemna, Mayam Tanta Hibasi Hositi, condition of Mokalaba. I don't know High Court is as a toy, but say pro bono Kalebuk Taragadi, the Sana, Buket, and my High Court Karapagasia, pro bonota, Hanabulam de, the Miami Donta, the Galeki Keskan and Pire Air, having a machine Sangman of the young lady Reboko, Mapanda, civil society, Marata, discussion that the Yaudaba, the extension that you can Yaude, Ega, Tom Saga. The University head of department Premandaga, Mari Kinate Ozani. A quick Harisi, Torga Amani, Kanakanaguma Marta. Sinatana, Ukilisangani, whom maybe see I am not talk there. Adugimarta, Senator, vocation, Tona, Mayam get over the issue, Pukat Pig and public interest delegation, Lambida, Panmapiba, Mamuta, Wishigi, Mayamamutawi, Jose Machuma side, Muxo, Kanajaraga, Moregi. Protection of Meite victims more cop MEB Haina
mai memorandum ama akhoi hanagi nahan chief judge of the high court Gavai na chingmoi team la amido aduda memorandum pibo copy ma akhoi da piraga citizen police justice ma makataba governor unabada karikiri haigadaba adigi case ki lokal pe yaba ada moi chan thangno nabigida ma sibau de hairage disi mayam na sukhan biro upamar phuma phu pirambado tokhle na hayaba adudi Imphal West ki Imphal East ki DC sing na su akhona appeal tokse na tore ba karigeno maram sadan to iba maram sadana sumana tokthoi se haibugumba adu free flow free movement moi gi demand se free movement gi matang sida public interest litigation na to ba yabra haibudu akhona cognizance lore madagi sam saro haidana akhoi kun junab team mamada haigare adudagi moyeda moi hanagi du settlement tonuna ba wanaba sida kari to ba yai haibudu case kapte ki sunate te kona pota pe ba yabado adudagi maru ena lamgi mamu namngai taba mang sai tabada moyeda le ma meitei kun meitei le kai mamu cha loi on thokare adu masi yam kan thiget pam changya ba masi dakar le di court of law high court dagi directive dakar le bra adu moi officer sing da review ge da kari da hana chapat pam changi asing mamu mata loi on thoki ba tori bu mayam cha adagi pre movement ge mata anu da tai ge help le ba mayam cha lo court chang ba ya na kari no aduga koi official singda bureaucrat singda bhap ta hanme yabna karino ai kona legal notice peraga representation na chingma peraga to ba yabna karino an tore aduna dana bakishore na anwaja sonamani na hairi bedro kin kamu che tumina le thokke ai thantam na chu to ba yabna te hairi man is a collective ai being sana ai na drap to ba yabna te authority koi da draft expert over mayam ma le my masa ke chamber ki kujaraba because of us I ge ponno de ko ge loina bata yaba adu machine da na na chi draft toro na adu ki draft toro ana ngara na ma kan baya luang ten mukesa adu ge su mo ge join kan be na du da tv ma da technique adu da hai gre mo ge se mayam lang mo chu long su to bu su dum to but high court ki thong da nok to bo ma da kar le police investigation na police na missing report am pe gre ko adu FIR all bra on the bra adu karino karkali report le bege hai bese moi no no kan da concern SP una bada karida ba madu mapong khangdri adu tawdri na ira line hairi ba adu high court kumba amada public interest litigation da division bench kumba mana ai SP ko kitang tension be ya kadam ne to kadam hairi detail report pe kala aduna adun no mam che tong no ba ko hon jari hai mo wa fun che tham je ke sin tai da ka ri na che ko hon ga ni yam ngai jai ojana pukhat pi wa pham ba gung se sep to bi re du ngasi khana ke bai ko ki thamjai ba topic Manipur's problem can be solved through constitutional means justice Gavai na phone do wa pham si matang da ikoi susai sodana koi Panelist sing na su yam phajana koi yam chumbo wa pham ne si adobo kadai foba uithokpa yai kadai foba mai phagna torakani haiba sidi kitang chamom na bagi mong amada khogi Panelist sing na su loina wakhalon lei haiba wafum sig loina ngasigi matam san ning wel to ngasigi thank you topic si khana bada charu yabi na mukta oza Nabakishore aduga pabung KHAIDEM mani aduga pabung SONAMANI punmpo thag phonok sari aduga mieng tabi ba ngasigi viewer khudimak busu mukhan nai kai khumna ba logalon na korom jari thank you